Umusore w'inkorokoro, umusore w'ibigango, umusore ukundwa n'abakobwa benshi, abenshi bamwita Tiger Shroff. Amazina nyakuri ubundi yitwa J. Hamad Shroff. Yavutse ku ya 2 Werurwe mwaka w'1990, avukira umukinnyi wa filimi w'Ubuhinde Jackie Shroff hamwe n'umugore we Ayesha Shroff, nawe akaba ari umukinnyi wa filimi mu gihugu cy'Ubuhinde. Tiger Shroff afite mushiki we witwa Krishna Shroff. Ku ruhande rwa basekuruza akomoka ku bwoko bwa ba Gujarat n'Abanyaturukiya, mu gihe nyina akomoka mu bwoko bw'Abanya Bengali bo mu Bubiligi. Sekuru wa Tiger Shroff yari Air Vice Marshal Ranjit Dutt, wahawe igihembo cya Veer Chakra. Tiger Shroff ni umuyoboke w'Abahindu wubaha Imana Lord Shiva, kandi yavuze ko umubiri we ari Shiva. Yiyiriza ubusa buri wa mbere na buri munsi mukuru wa Mahashivaratri. Yize mu ishuri ry'Abanyamerika American School Bombay. Tiger Shroff bitewe n'uburambe bwo kurwana yakunze kumara igihe kinini afasha abandi bakinnyi kwitoza gukina filime. Mwaka wa 2014 yahawe Sentire Ntwari muri Taekwondo. Yakinnye filime zakunzwe na benshi, aho yigaruriye imitima y'abantu benshi, na filime yakinnye yitwa Hero Pant, aho yatsindiye igihembo cya ICFA cya Star Debut of the Year. Yagukiniye filime nyinshi zigiye zitandukanye zakunzwe na benshi, aho yagukiniye nk'iyitwa Bagi, agukinira iyitwa War, agukinira iyitwa Hero Pant 2 mwaka wa 2021, agukinira iyitwa Gonna Pass mwaka wa 2023, agukinira Pandemia Chotemia mwaka wa 2024. Uyu mugabo Tiger Shroff ntago asanzwe, kuko ari mu bahungu mu Buhinde bakundwa n'abakobwa benshi, uretse no mu Buhinde no ku isi yose yigaruriye imitima y'abantu benshi. Wibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho amateka y'abasitari bakinnye filime uba wakunze, ariko ntumenye ngo ni bantu ki. Icyo ngusaba ntago kigoye, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana ku biganiro tubagezaho ku munsi ku wundi. Mpamagara Gustave, wakoze kureba kino kiganiro. Ciao ciao.